Lambat pada sahabat atanya ke Gusti Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, du Kanjeng Nabi, inna fulanah sangkun pada setong orang bini Kanjeng Nabi, takumul lailah ibad to malam panika ibadah full, watasumun nahara orang bini panika libur apasa, malam ibadah siang apasa, wataf'alu watasaddaku orang bini panika bagus luar biasa Kanjeng Nabi, watasaddaku banyak sedekah Kanjeng Nabi. Jangankan orang-orang sebuto, orang setak buto ketetang kepanika beri kabeh Kanjeng Nabi. Wa tu'dhi jiranaha bilisaniha, keng sayang Kanjeng Nabi lesan orang bini kak disak sebagus kenceng duk nyut pacacan kaaten orang lain. Nika sahabat mator ka Kanjeng Nabi, orang bini mapan lah kona bejenga emal waktu malam luar biasa, pasana di siang hari luar biasa, soda kona luar biasa. Telepon sahabat keng pacacan na Kanjeng Nabi sekutu nyutu ke porok dedet panika. Katina apa Kanjeng Nabi? Apa jawaban Gusti Kanjeng Nabi? La khaira fiha, orang bini jadi tidak bagus sekali. Tadi bayangkan Pak, malam ibadah, siang apasa, sodakona tak ingat guleban sampian, king tuk nyut tuk patungingga, atungingan orang lain, aca-acaan orang lain, napa boleh afitnaan orang lain. La khaira fiha, jepon Gusti Kanjeng Nabi, orang jadi asli tidak bagus sekalian. Wahiyya min ahlin nar, orang jadi asli penduduk neraka. Penduduk neraka. Artinya pun apa? Percuma guleban sampian banyak abejeng, banyak apasah, banyak sodako, mana biki lesan panika dibiarkan untuk melukai hati orang lain. Percuma. Wa qalu sahabat matur boleh ke Gusti Kanjeng Nabi, ya Rasulullah, beda Kanjeng Nabi orang bini kadin to asolat. Wa tasaddaqu bi aswarin, asodako kalaban pu lempu dunya. Artinya aja saking ngemangkin dunya setak bagai kubuto karena mungkin tak andi jak saking mungkin asodako bocor umpama tangki tetel ginang tak apa tenda orang tak apa perak, tapi orang panika Kanjeng Nabi tak pernah nyakein tetangga. Apa jawaban Gusti Kanjeng Nabi? Orang bini jadi ya menjadi penduduk surga. Apa arti daripada kesimpulan hadis panika Pak? Kuleban sampian manabi apa jeng cakang, apa sacakang, asodako pecing. Ini semua ben Allah tidak akan dinilai. Mana bi guleban sampian lesan panika tak ijegeh kangkui atunging atau acerita bareng setak ikaparlo. Orang panikah mana bi bisa ben kuat nahan lesan dah daripada acaca setak bener. Ini nilainya lebih tinggi daripada apa jeng deng ibak to malam, lebih mulia daripada apasa di siang hari, lebih istimewa daripada asodako miliaran. Kor bisa nahan lesan, Jereng kadang guleban sampean napa boleh tepan emosi, mun tepan emosi masya Allah. Punten benih kangkui panjenengan dan gule sami. Mana bi tepan emosi panika Pak pun seromben kadang mun atungi. Napa boleh ati tepan pegelum banget anggi. Pegelon dari dimaki nyatanya ancolon dong sebarang sih jauh bagi ntar ke pasar kadang rogi mau cermet saja di TV tak ngakan Agus tertinggalkan jalan kan nggak keduk-beduk TV mak bisa sanika padahal tanya orang bener pak juga bagus baju jangan tamat dong jauh terlalu anki aja rungkut boh saya jauh peman nyaman kan nikmat